Kapitan Inteng. Sa dino tayan ti kalugong ka dungaw. Ay, Jack, amukan ka, Inteng. Sa dino nga mintinang ikargami di rabi, aya. Dito'y likod mo tiri daw ti amok. Awan mo't tinakitak di ta, itay nagringak. Sa nabalay, uray saan akong nga agkalugong. Sa dino nga minti papanam, aya. Di talaang. Sa dino, adita. Itayan da pari badung Anya ti aramidam ijay. Na, tasalud-sudam matin amin. Di mo ibaga nga arak man ti gagaraam ijay. Ay, arak asasawam. Tapno ibagakan ka. Inak lang check-upan ti poultry house da pari ba daw. Nalawag ayam ti patakder mo a poultry house mo. Wen paray, palawag pa dita. Ay, mayat atap to saan tayo ang maibusan iti supply ti itlog dito barangay tayo. Ti kanayon nga ibilin ko paray. Nasken anadalos ti poultry house yaw. Tapno awan ti agreklamaw. Wen ka di, danag mun aya. Palagip unli. Saan na rumbang nga ulit-ulitan pa nga ibaga pare? Na? Amukon ta kita. Very good, pare. Ay, wen kayang paray. Ato ti 2 at 3 nga itlaw. Ay, saan nakpabot ang nagorder? Si kamat pare. Libre ko na yan sa'yo. Ay, maraming salamat, pare. Nagadumot ti ginatang mo nga itlog, Inteng. Saan ta samot ama ibus daytoy? Ay, saan ko aginatang dagita dungaw? No saan mo aginatang? Anya ngay nga road. Intad ni pare badung. Libre. Na, amangan mat no addamanen kasukat dagita nga itlog. Siguro akit awan mat. Ay, laki din. Mangiluto ka man iti sida ita. Naumak iti puro nateng. Anya ti kayat mo? Boiled when fried? Uraan niya ditan. Agawa am ti agluto tani. Mabisin ako. Nay, badaw, apay ngay, naksayan mo't daytoy nakatre nga itlog ditaw. Intod ko kini pare Inteng. Na, apay ngintad mo, malugi ta ano ipadpadawat mo lang. Manomat lang nga di 2 at 3. Oray 200 lang ti may sa atray. Sayang latano ipadawat mo lang. Pagsayatan mo't lang tararamidag tuyang. Naskan niya ikanta mo't Tapno di na strict 20 poultry house ta. Ayun anya. Awan pagdanagam, tamasubot tamot laang ti 400 pesos ngayon padawat ko kini pare Inteng. Dagdakkel to pa'y tagsubli ato yang. Pinakan kaon dagiti taraken ta amanaw, badaw. Nasayat, mate. Ayun gayam. Dandanin maibus ti mais ken vitamins da. Si kametan ti mapan gumatang. Na, nagpartak mo ta maibusan. Katwan tado nga rod dagiti taraken ta. Ken may sa, dakkel mo ti koleksyon ta. So nga aday gatang ta. Si kan ti mapan gumatang ijay ilay. Okay. Ingka nga roden Agsagana kan ta sambutom ni ganay. Saan ngamin nga agbiyahin ni kwarog ita? Tadda ka no ilakad na ijay sintraw. Uwinan. Ala, rogyam nga ro dahil taglista. Agpalingki ka matlaangan iti pang kusina ta. Uwinan! Siya kung ti magamaw, basta ilistam amin ay. Marikwanang, gumatangak man iti mantika. Nay, apay nga anak ka face mask ka, Maray. Ay, kasanumat ngamin, Maray. Nagbangsit ti rugit ti manok at arakan na marituyang. Di mo maangot aya. Win nga agpaysaw. Ay na, makadulokak paikit din. Sobrang harod, Mare. Sa anak to pa makaturog nukwa. Ay, kinasaritam kumaada marituyang. Saan damot nga mo madititirsenak? Panagkunak, saan dadaldalusan na nasaya at ti poultry house da?
Ay, wan siguro Ay, naimbaglangan tawan ti maangot mi ija balay. Ay, andan to Ay, anyang aminan tay gatanga, Maray. May sakilo a mantika, Maray. At to'y tibayad ko. Mabitla nga ron taala at tigat-gatangan. Jay, umayak man mat dito balay mau. Ay, dito yak pailangan nga maturaw. Kit no naglawa jay balayaw, ganay. Ay na, jak maanusan ng ti angaw, nyagap-gapo ijay poultry house datata ba daw, ganda natuyang, Jay. Tabay. Nagpigsa ti angot, ti rugit dagiti tarakanda manaw. Ay, maangot aging kay jay balay kaw. Sigurado kay ti daytang ibagbagam. Wan, Jay. Ay na, sana ka mang rabrabak. No kayat mo agad, mapantay jay balay kaw, tapno mapanag-nagam. Ay, sanain. Ngamnuman pud no tay imbagam. Panagkunak. Nasken nga aksyonan ni Uncle Dayta parikaut. Ha? Ay, mabainak mo't nga rod ang mga ibagakin ni Kapitan, Jay. Nya ko matipagbainam. Kumpari na ni Tata pa daw. Amangan no saan na matlaang aksyonan, nagreklamo kami. Ay, no siyak, awan ti kumpare. Di uray pa'y kumpari ni Uncle ni Tata ba daw. Nasken latang aksyonan na ti reklamo dagiti bumarangay. Kapaya naka-face mask ka, Dungaw. Ay, di mo ibaga nga awan ti masayop mo, Inteng. Masayop nga. Ay, pinagsidada ka lang ititlog. Awanan ti maangot mo. Andyan kami dayta. Apay, saan mo maangot ti lugit ti manok da marituyang? Unag pasaw. Hanggang, saan unay maangot? Maanusak. Ay, nainteng, no maanusam, syak, saanan. Na. Uray ni Marikwanang, agrekreklamo mutan. Andyan nga rin ramiday. Ay, kat kasaritam ada pari badong. Nasken ada lusandaan na imbag ti poultry house da. Nusanda nga yales. Ay, awanin kakaasi tayaw. Mala, kasaritak to. Apay ngayon may ka dito'y balay, kwarog. Na, aging ga dito'y balayaw, antay. Si Anya. Aging ga dito'y balayaw. Dumanon ti angot nga agtatao di ta poultry datata ba daw. Ay, win nga rod, kwarog. Nakamassak pa yan. Nagsakitan ti agong ko. Uray daganay. Aging ga ijay balay da. Makadanon mo ti angot ijay. Uray nakasara ti tawa kan ridaw da. Maangot latta. Ay, dayta nga rod, kat. Hanggang dimot ngamin aksyonan ni uncle mo. Sana balik ka, no? Tasaan mo't nga umdas apakatayan tayaw. Ha? Kasta timbaga ni Uncle? Katuan. Ay, unayin ni Uncle. Amangan mo't no adda suhol na. Kanayon ngamin nga ikan ni tatam abadong iti itlog tunggal mapan ijayanda. Makitam dagiti tray ti itlog iti sirok ti lamisaan, kwarog. Ha? Dapari badong tinangtad ka na kita. Salang aday ta. Adda pa'y nayon na manuknuk wa. Ay, isumot lagayam. Naimbaglangan tay may kaduti tersenak marituyang. Apay, aday baga, Maray. Daldalusan nyo kadya nasaya at ti poultry house yaw. Katuan mag. Apay, aya. Apay, di mo makita dagita nagado ang ilaw, Maray. Kahit anya kumaitano nagado tingilaw dito'y tersinam. Naggapo dagita iti poultry house yaw. Anya naggapo iti poultry house, may. Kat no nadalos ti poultry, may. Ti konam kitday, di mo amo adalosan ti paraangam. Iso nga imado tingilaw. Amo, Maray, itala nga nagpatakder kayo iti poultry house. Anapasamak ti kasta. No kayat mo, di sumurot ka kanyak. Tapno makitam anadalos ti poultry, may. San man aday tamang dadadail ti amom si ka Marikwanang. Anyat gata nga, Maribanang. Ay, umayak man gumatang iti may sakilo nga asin, Mare. At to'y tibayad ka, Mabitla ang tayalaan ka. Ay, sos. Ay, nagaduting hilaw dito'y tersenam, Marikwanang.
Ay, wen nga road. Iso kinarga kiti mosquito net titawa kanari daw kaw. Agraman pang panganak. Kinarga ako ni ti mosquito net. Narigatan. Kita am day ta naka-display at tinapay dita. Nagado, tingilaw na. Ay, pero huwisyo day ta a poultry house da marituyang. Sobra maray. Ang mga no isukit di ti pakaalaan tayo iti sakit. Day ta nga rudkat. Kinasaritam ka din da marituyang, maipapan iti day ta abanag. Kinasarita kidi kalman, nga makaungat kidin. Saan ka nung nga poultry house dati naggapuan dagita ang ilaw? Sa dino nga road. Ti kunana, amangan ka nun narugit ti paraangan kaw. Iso nga ado ting ilaw. Anya? Ay, naskan ang maamuan ni Inteng dagito yung mapaspasamak. Yahoo! Pare Badong! Kadak dito'y paray! Ay, pagmantay may ka dito'y poultry house, may. Ewan pare. Kasla na yun ang titarakan nyo ang manok Ay, wala paray. Sukatan min ti dadumat, basit lang ang titlog da. So, sinukatan min iti baraw. Aya? No kayat mo pare akat mga laka iti kal. Ado pa'y tinagbate. Ay, mabalin pare. Ay, katwala pare. Oray man mga laka iti 5. Ay, uwan man nga ron. Itlog ngay paray. Ada pa'y. Ay, naibusin pare. Sige. Ikan iti 2 at 3 pare. Ay, ada ako dungaw. Nangalaan manan kadagita ang manok. Intan nga ron ni pare Badong. Apay nga inalam. Apay manin? Ay na, warning nga man kit di ida, Inteng. Ha? Kita man tilamisaan ta. Nagado tingilaw. Abugam Ay uray abugak, agsubli dalat ta. Na. Uray jay tersena ni Marikwanang. Nagadumot lang tingilaw ijay. Ay, ilutom kit din dito manok. Ay nainteng. Na. Sana mabalen, tikas to ang mapaspasamak. Adaw ti kabaranggayan tayo nga agrekreklamo iti poultry house da marituyang. Ay, saan man aday ta kinarawat mo iti karne ti manok ti ipakat mo? Mga nuad da mosquito nit now, ganay. Anuam ti mosquito night, Chay? Masapol ti mosquito night. Nagadungamin ng tingilaw. Kita ti lamisanaw. Ha? Agraman tawa, nagadu tingilaw Nay, unyag pa isaw. Delikadon ti kasto yung mapaspasamak. Ang mga nuag sakit tayo, gapo itingilaw. Ay, pasensya ka na, Chay. Awan mo't ngamin mosquito net kaw. Ay, daan ti banang. Ang mga nuad da pa'y mosquito net da. No addaman, usarin damot Ay, kasano ngayon day tawi ganay. At tuyan ti impalutom asidaan. Saan nagimasin? Eh, manok ko naman. Kita tane, nagado tingilaw. Di mo kaskaso na kita dungaw. Ngilaw lang. Eh, mangan takit din. Ala, umuna ka na mangan. Na, saan ka mabisin? Mga anak to inton madamdama. Ay, Jack Marik na tibisin ko. Idi nakitak dagita ang ngilaw. Mga nakit din. Anay, dungaw. Ay, nalpas ka kadidita si Ar. Ay, saan pa? Agawa am ta sakmet. Katno ka ununag gulaan. Anay, agawa amut atan ni nagsakit ti tiyan ko. Anay. Ayan ko na. Ay, nasakit ti tiyan ko. Ay, agawa am kumatyag siyar. Ay, mabilang tayo flash ko na itaw. Makauray ka kada eh. Anay ko. Anyat anayam intay. Ay, nagsakit ti tiyan ko, dunggo. Anay ko. Day tanti ibagbagak. Ay, di na ko masermunan. Basol mo no apay ang nagsakit ta tiyan mo. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak akasaritam to da pari Badong. Tayalis da ti poultry house da. Di mo mat kaya. Ay, nga ita. Kakapsuta ko na. Ay, karasubliak iti siyar. Anay. Makiitam dayta. Ay, agbalin ko mga adal ken kadayta inteng.
Saan aga po taadda itadda pari badongkan ka? Kat saan mo nga aksyon at reklamo dagiti bumarangay? Wala dito nga. Kat, anya nga rin ti aramidam ita. Lumay ka ti sakit ti tiyan ka. Indak kasarita da pare ba daw nga. Panagkunag. Kat masa poultry assessment para iti lokasyon ti poultry house da. Ay na, Kapitan! Aramidam no anya ti maiparbang. Sana ga po tadamaw-awat mo alibre. Kat saan mo nga aksyonan ti reklamo dagiti kabarangganyan. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.